Na manifestaciji Špivanočka uz mahateljne i časti učestvovali 27 rodzeci, kotri odšpivali 19 pisnji. Provadzela ih tamburova orkestra Kulturno-umetnickog društva Žatva pod rukovodstvom Ljubomira Sakača. U revijalnej časti u horu učestvovali šitski učašnjiki Špivanočki. Žiri u sostave Sanja Poldruhi, Mihajlo Budinski i Dimitrij Cap vybirali najkraši ženski chlopski hlas i grupu špivačoh. Жирі všelijak obraca увагу на то, як дзеці шпіваю, оцінюємо і то, як ще справую на біні, патріме, що келю указую, що келю су шлебодні на біні, чи просто як су вежбані, келю часу уложили до того, щоб навежбали деяку шпіванку. Нам мило, že tu otkrivame dejaki novi talanti, že je deci, ktorí majú smisla za muziku, že će oni tu na dejaki sposob prenajdu, a samim tim robíme i na promociji naše ruske muzike. Nagradu za najkraši ženski hlas dostala Ana Marija Tamaš, kotra špivala A od Prešova. Mihajl Skuban špivao pisnju Daj nam Bože dobri čas i dostal nagradu za najkraši hlopski hlas. Alisa Mezej, Mihajla Hornjak i Olja Hromiš, kotri špivali Darmo Janičku, prehlašeni za najljepšu grupu kotra špivala na tej manifestaciji. Nagradzeni dostali CD s ruskima narodnima špivankami.